imirimo ikozwe bakushobora kusente zihirwe obwa hatana zirebuka no kwijaho obwa nyuma y'enfundakye abantu na bamwe mbebembezi kuja bakweterera omuranga bakushobora kusente zitwirenezwa twijaga zitakozire kizigenderirwe aho n'obwa bwisho akakiiko k'ishengero kakujunanizibwa aha by'oburambuzi karondwire emirimo erikuza kukorwa aha kitagata aho kahayire koma ba contractor baba batakoze kishemererwa kukorwa batireho n'abakakiiko k'enguuto aha bwa district niye mwe kwanga kuyunguza engenderoho y'umwaka omusya bakugira ngo enguuto zibanze zikorwe nyiratwara mu kishurugu kusima kampani iriyo nekora amanyagwitu g'ekitagata ky'omugabe aho kuba at least today twareba mu muhango gukozibwe aha murundo gwo kinareba kitagata n'ekitangaza aha bo kuba nareba shema nergaheri nezo mukacu mwene hanga kikade kirunzo umute mwongere emyaka aha bo kuba mbwene ebi obwijo tukatwari tumbitamo kawosho tumwene ibintu byazambara umurimo gwo kombeka ekitagata gukabanza gwazara kantu na bamwe mbebembeze gukoretaho obutekerezana bito bwa hati ministry y'oburambuzi kwiyabitahiremo bagirira karumwe bateba omugoro niyemwe kabatamanyire ne bahabo kondo kunkamwe na murundo tubareba company yo nechombeka structure twamanya ngo ministry yatuwarizemo niyo yenegereta kandi kirunje umunonga mpira kumanya ngo abantu aba shema tukakorana nabo memorandum of understanding twahika kwikirizana ntumanye biryo nibikorwa ebikuza kuretera entasa shema ekargaheri ikakayiturukwenda abantu bashobora kunka district nibija kufuna munonga aha kuba birakowe nibija kuba biri aha mutendo mhango ogwe by'oburambuzi byona hebirukorwa mu ngeri y'eby'obuhangwa gatana munonga abantu basheme kimurati ekiryaha n'ekindi abukwa saune imbe umutaka abwohe imbe mutana nkeje mbarara imbe numuzishaka hati saune ryampa izire ryaha neje kuba yatanduka mbero bike munonga hoteli neje kubiryaha okuligira Crispus guma muriwe urukora nka project surveyor contract ekuza kumaraho billioni 2.8 gukora administration blocks 2 gym na restaurant hamwe na spa n'uguje kwebwayo umukwezo ko kubanza mu mwaka gurukwija muri mosofa gukire a 60% and we are remaining with 40% and the major works is recovered ni block work, substructure zone, then worker esikire ni roofing items. Ebyo kitagata bikiriyaho hebuzo byingi bituranubuzwa bebembezi ahashonga zenguto hezarugirire hakaciko kebyenguto hakebembirwa mwishengero wa municipality ya Shema Dickson Kateshumbwa kubura kuyunguza ngenderoho y'umwaka gw'ebye Saint Omusya ba kansara bashobora kubwa hati ebukozwe nibyegambirira batyo nuko kabura bice obwine korwa na munonga ahamyanye y'ebishara umwana uzakora agreement na contract swamp feeling tugume tuciteho kugira ngo ashemeye kubyaragira ki Pascal Nse kateka ngo it's not too late ahubwo turiyo tuzomo season ya rains twakubantu basa ku improvising tukanyasa ko kaza kana hantu haki ayi feeling swamp feeling abinje no bageta embankment feeling niba kikoreka ngo ahanso kwatanduka hari ubuhango bwayo with the thing ahigura tukora hendero kine neje erukunanga mpora so ato mu rubaju tuba twinaho ejo slope embankment slope kikweze cyo kintu kikurwaho ibinyasi bamwe mbakoze nguto hezikozwe bashobora ubu bari kusimemera umekozwe aho bagira ngo babazahwire entamburambi bere batakarukuzire nkito ba boda twitwa twine mu kabantu binenda ace kitubera bizubuza kurwambuka bwe byonda mizi gizurine kunkata tureba ibintu mwene birinyo umuntu bero shikobu ubona munonga kubukatu kurga bwonji biza kurahita keji kasekuro nareba umuhanda ubona gashakwa Gerard tuguma muri Shema aha wa Sky TV agenshonga